नेपा नखचख जात्रा पर्व मेला संस्कृति व संस्कार्य नीति हलिन्यङ्क नाजाबु देख अथेहे धार्मिक सांस्कृतिक व ऐतिहासिक रूपमा अतिका महत्व जाबु दे थका मसिका दयाजंगु नेपादे यथायथासे अपाल धार्मिक स्थल त पलिस्थाई नात गुदु जजलपा छिगु नेपा चनले नेवया जाझ नया मसिका स्वयाजना देपी सकल सोकुमे भाजमेजु पिन्त दुनुग्ल निसे लस्कु सेनाचना जी अनुषा सम्पदा तमिगु राष्ट्रिय रूपे मसिका दयाजंगु नेपाय थ्याथासे स्थापना नातगु थिथि देग त मध्ये महामञ्जु श्रीया देग न छगुख थोदेग नेपाय दक्षिणे चिरहंगु जिल्ला भक्तपुर जिल्लाया चांगुनारायण नगरपालिकाया पूर्व पाखे अवस्थित दु गुकिया त सरस्वती स्थान न थ्यागु यासा लासापाको महामण्डप व थाकल माथ्या नामन नामाङ्करण या नात गुदु स्वयादिसा थै विषयले तयारी नागु छगु रिपोर्ट धार्मिक सांस्कृतिक व प्राकृतिक सुन्दरता भेबिगु देख मूर्त व अमूर्त सम्पदा परिचित नेपाल मण्डल दुने आपाला बहाबही थिथि देग व थ्याथासे पवित्रको धार्मिक स्थल त स्थापना नात गुदु सुन्दर सम्पदा तमिगु राष्ट्रिय रूपे मसिका दयाजंगु नेपाय थ्याथासे स्थापना नात गु थिथि देग त मध्ये महामञ्जु श्रीया देग न छगुख थोदेग नेपाया दक्षिणे चिरहंगु जिल्ला भक्तपुर जिल्ला चांगुनारायण नगरपालिकाया पूर्व पाखे अवस्थित दु गुकिया त सरस्वती स्थान न थ्यागुया थो थ्याया त लासापाको महामण्डप थाकल माथ्या नामन नामाङ्करण या नात गुदु ऐतिहासिक व पौराणिकता भेबिगु थ्याया त काठमाडौँ उपत्यकाया उत्पत्ति जुगु स्थलीय रूपेण माने नातगु खनेदु इतिहास्य गर्भे 16 धासा नापा काठमाडौँ उपत्यका दह ज्याजंगु इले स्वयम्भू ज्योति रूप उत्पत्ति जुगु खसीका महाचेन्या पञ्चशीर्ष पर्वतीय महामञ्जुश्री स्वयम्भू चैत्य दर्शन्य नीति नेपाल बिजागु जुल उगु इले वसपोल तिब्बत दोलखा नाप नगरकोट्या लम्पुजुया थुगुथासे सोनु सोचाचना बिजागु ख थैगु इतिहाससे उल्लेख ज्याजंगु दु थुगु इले वसपोल थ शिष्य त नाप थ जहानटी वरदा व मोक्षदा निमेसित न नाप बना हगु ख थाई थन चोना बिजागु इले वसपोल दह ज्याजंगु काठमाडौँ उपत्यकाया अवलोकन याना स्वयम्भू महाचैत्य दर्शन याना बिजागु ख थैगु न थापुदु वंचार जी आपला मन त सन तो स्वयम्भू ज्योति याउ न चाहिँ दर्शन या जी के त छिया माली पका चाहिँ डक्टर नापा ठुलो ठासे मञ्जुश्री अथवा महामञ्जुश्री गुरु वस्पलिया शक्ति कलापि धायक मनन्दिने दु केसनी उपकेसनी नापा ठुलो ठासे
महामण्डपमेन्ट है ठुक ठासे चाहिँ नपा गुफा जो चाहिँ टाइमे चा चुना निगु चा सोनुजी चाहिँ चुना बिजाना फन चाहिँ ल गयाना पितो छे टाइ किस्म चाहिँ जा या यहाँ चाहिँ 62 चुना बिजाउ ठा जोलिन ठु ठा तस्को मतुन्जा दहजुयाजंगो काठमाडौँ उपत्यकाया थ्याथासे खर्ग पाला थनया ल पिछोया थन बस्ती योग्य यागु ख धैगु धापुदु थुगु थासे 11औं शताब्दी मिलारेपा बिजाना ध्यान चना बिजागु ख धाइ उकी थुगु थ्याया महत्व अति हेदु थन थौ तकन गुरु मिलारेपाया गुफाया अवशेष त ल्याउँदनी तिब्बत यामा सिद्धा मध्य नान्जामा सिद्धा मार्फा गुरु अस्त सिद्धा मध्य नान्जामा मार्फा गुरु या चेला मिलेर पा नन चाहिँ टुकटासे दर्शनीय बुझाउ जसो ऐतिहासिक प्रमाण काठन लिकेफु धार्मिक दृष्टिकोण अति महत्व जागु थोथ्याया संरक्षण खोपया इनाचोट्वाया बासिन्दा तेस याना बया जंगुदु खोपया इन्द्रवर्ण महाविहार या जोगमुनि अमृतमुनि लगायत या परिवार जनपिसँग लिपछिङ्कन ठुल्टा सुसाखुसा यङ गया चुनु जसं शिलापौट देग्रे दिने महामनश्री गुरिया गु देवाद देग्रे दिने जसं सुपा पिपा जसं कन्केपु गु ठौकने जसं श्री महामनश्री स्थान या ऐतिहासिक तथा छौ किसिम चिकिर चलाउँ चाहिँ सफो या रुपे छन् पिटक भया सार्वजनिक या तुंगुनन्द थुगुदेग परापूर्वकाले गुफाया रूपे जक अवस्थित दुगुज्वीमा थैगो अनुमान दु उकी थुगुदेगले दुने गुफा छगुन खंके फैसा अनहे दुयुगु सिला महामञ्जुश्रीया मूर्तिक या तगु खने दुसा वस्पोल्या जवल हात खड्ग जोना तगुदु लासा बिजाना चोम जोगुली वस्पोल्या त लासापाको ससमाजु देव थका न थ्यागुया थनहे मूर्तिया ल्युने खने दुगु गुफाया लपुजुया नापा मञ्जुश्री लासा बिजागु ख थैगु नेनेदु थुगु मूर्ति विक्रम सम्मत 2025 साले स्थापना यागु ख थै थोय गुफा लासा फेवै थैगु जनविश्वास दु लासा बिजाम जोगुली वस्पोल्या त लासापाको ससुदे न थ्यागुया ज्ञान्य भण्डार डुम जोगुली श्री पञ्चमीय दिखुनु थन विशेष मेलाजुई आथासा ज्याजुले दिपाय इजी त्योमुदु दिपालिपा हाक्न थोय विषया पुवंको रिपोर्ट च्यादी फै उकी आया त पल्ख दिपा
नेपाली पछि त हाक्नच खजाजुले लस्कु से नाचना छिसा सोयासना दिगु ख ज्याझो नेवा मसिका जिमस थौयागु ज्याजुले ऐतिहासिक हो पौराणिकता भेबियोगु पवित्रगु स्थले विराजमान जुया बिजाम महामञ्जुश्री विषयले तयार यानागु छगु विशेष रिपोर्ट नेबेचनागु ख आधासा सोयादिस थोय विषय पुवंक रिपोर्ट अथेहे मूर्तिया झख लिया सिंहनी मन तया तगु दुसा थनहे लिया थयन थस्वाका तगु दु थन गतन खाया तगु खने दुसा द्यया छफुसे पञ्चबुद्ध अंकित याना परवा छगु न तया तगु दु थनहे निसद पुलागु शिलालेख न खने दु थोय गर्भगृह दुने गनेद्य व महाकाद्य न पलिस्थाई नातगु खनेदु थोय परिसरे प्रस्तकला निर्मित चैत्य छगन खनेदुसा गहन तया तगुदु थुम द्यथे मस्तेत अक्षरारम्भ याके नीति हेगु याइसा नुगु जा सुरुवात या न्हवन थुम द्यया दर्शन्य नीति वेगु याइ विशेष नाथन माघ शुक्ल पञ्चमी अथेथैगु श्री पञ्चमिया दि कुनु विशेष मेला जुई श्री पञ्चमिया छनु न्हवहे वस्पल पहा बिजाना थन चो बिजाइ थैगु जनविश्वास दु उकी छनु न्हवहे वस्पले प्रतिमा चिक थाकेगु न चलन्दु छगु थापु कथ यदि बिहिबाय दि कुनु श्री पञ्चमिया दि लात धासा वस्पोल अवश्य हे थन बिजाना चोंगु दै थैगु ख स्वयम्भु पुराणे उल्लेख सोया चोंगु दु विद्या आर्जन याइगु विशेष दिजु गोली थुक्नु वस्पोले दर्शन या नीति आपना आपा भक्त जन्त वेगु याइ महामञ्जुश्री थन बस्ती देखि थुङ्का थ नापा वपि शिष्य पिन्त काठमाडौँ उपत्यका हे तया इमित खेतीपातीया ज्यासेना थकुगु ख थैगु कथन्दु ज्ञानिया भण्डार दुमजु गुली वस्पोलिया पूजा विशेषना श्री पञ्चमिया दिखुनु याना वगु खनेदु पवित्रको थुकु स्थले सोनिगया बासिन्दा त बाहेक देश विदेश न आपना भक्त जनता वेगु याइ थोथ्याया त हिन्दू धर्मावलम्बी तेस सरस्वती स्थानीय रूपे माने नावगु दुसा बौद्ध धर्मावलम्बी तेस महागुरु या रूपे मञ्जुश्रीया पूजा या नावगु खनेदु नेपाय नापाम राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा न थनया सत्य तथ्य प्रमाण चया थकुगु दुधाई थन देवपाला देश पालम्पा देवपाकया नि निकतक नित्य पूजा न्याका बगु खनेदु थन श्री पञ्चमी बाहेक मेमेगु दि बो होली पुनि जखन दर्शन्य नीति भक्तजन्त वेगु याइ अथेहे थन दे निक मेला थेहे जुई खोपया बिस्का जात्रा अवसरे जात्रा श्वेत वैपि सक्ले थुम द्यया दर्शन्य नीति वेगु याइ थन नेवा ब्राह्मण क्षेत्री तामाङ आदि जात जाति तेगु बसोबास दु
चामुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 8 स्थित थुगु क्षेत्रीय विकास नीति स्थानीय वडा कार्यालय नाप चामुनारायण नगरपालिका पाखे अझ गुहालिया मागु खनेदु धार्मिक व पर्यटकीय स्थलीय रूपे प्रख्यात गु थुगु थासे गुभे न्याकेय नीति न मनुत वेगु याई थन खनेदुगु तत गोगु लोहतन बसपोलिया युक्ति बुद्धिया कारण दया जंगु ख धैगु मान्यता दु नापा परा पूर्वकाले चिन्नित तक वामोया अनिकाल जोगु इले थनया लो नाया वंगु वो वहे लोते सा पला तबले अन साया पालिफोया निशान जु वंगु ख धैगु धापुदु वहे निशान थौ तकन उगु लोते अन खनेदनी सोयादिल भाषापाको ससुदेव नाप धार्मिक व पर्यटकीय दृष्टिकोण न अतिहे महत्व जागु थुगु थ्याय विषयले तयार यानागु छगु विशेष रिपोर्ट थुगु ज्याझ नेवा मसिका छित कथिताल अथेहे थुगु ज्याझ छिकपिन्छ प्रत्येक बुधबार बनिश गुताइले वो रिपिट टेलिकास्ट शुक्रबार निनेश निताइले वाहक्न प्रसारण सोमबार सुतेश चिताइले छिगु नेपाल च्यानल मार्फत स्यादी फै वहे कथा थुगु ज्याझ छिस छिगु नेपाल च्यानल एप प्ले स्टोर व एप स्टोर वना डाउनलोड देना स्यादिस नाप थुगु ज्याझ छिस छिगु नेपाल च्यानल युट्युब न स्यादी फै सुन कथया छ्यात सुझाव नीति सपो त्यादि त इनाप्यासे थौया ज्याझो स जी अनुसार ब्यातेना छिगु नेपाल च्यानल निरन्तर स्वयं दिस शुभ